Birinci Жылнама китеби. Birinci bölüm. Adam, Şet, Enoş, Кейнан, Maalalel, Jaret, Enoh, Matuşal, Lemek, Nuh, Şeyim, Ham jana Jepet, Jepet'in uğulları, Gomer, Magok, Maday, Jaban, Tubal, Meşeh jana Tiras. Gomer'din uğulları, Aşkınas, Ripat jana Togarma, Jaban'dın uğulları, Elişa, Tarşış, Kitim jana Rodanim. Hamdın uğulları, Kuş, Misrayim, Put jana Kanaan. Kuştun uğulları, Seba, Habila, Sapta, Rama jana Sapteha. Rama'nın uğulları, Sheba menen Dıdan. Kuştan oşondoyle Nimrod türöldü. Al jer üstünde en güçlü adam bola başladı. Misrayim'den Lut, Anamim, Leyabim, Naptuhim, Patrus, Kasluhim türöldü. Alardan Peliştilikler menen Kaptorluktar taradı. Kanaan'dan Tunuulu Sidon, Het, Jebus, Amor, Girgeş, Hebi, Ark, Sini, Arba, Semari jana Hamati türöldü. Şem'din uğulları, Eylam, Aşur, Arpakşat, Lut, Ram, Uz, Hul, Geter jana Meşeh. Arpakşat'tan Şelах türöldü. Şelах'tan Eyber türöldü. Eyber'den eki uğul türöldü. Birinin ısımı Pelek, antkeni anın uağında jer bölünген. Anın bir tuğanının ısımı Joktan. Joktan'dan Almadat, Şelep, Hatsarmabet, Cerah, Adoram, Uzal, Dikla, Eybal, Abimail, Sheba, Opur, Habila jana Jobab türöldü. Bulardın bari Joktan'dın uğulları. Şem, Arpakşat, Şelах, Eyber, Pelek, Reyu, Seruk, Nahor, Terah, İbram, İbrahim. İbrahim'din uğulları, Ishak menen İsmail. Bulardın sancırası mınday. İsmail'din tunu Nıbayot, andan giyin Keydar, Adbayel, Mipsam, Mişma, Duma, Masa, Hadat, Teyma, Cetur, Napiş jana Kedma. Bular İsmail'din uğulları. İbrahim'din gün ayalı Ketura'dan türölgen uğuldar. Zimran, Jokşan, Medan, Midian, Cişbah jana Şubah. Jokşan'dın uğulları, Sheba menen Dedan. Midian'dın uğulları, Eypa, Eyper, Hanoh, Abida jana Elda. Bulardın bari Ketura'nın uğulları. İbrahim'dan Ishak türöldü. Ishak'tın uğulları, Eysap menen İsrail. Eysap'tın uğulları, Elipas, Rebuel, Ceyuş, Jalom jana Korak. Elipaz'dın uğulları, Teyman, Omar, Sepi, Gatam, Kenaz, Amalık. Rebuel'din uğulları, Nahat, Zerah, Şama jana Miza. Seyir'din uğulları, Lotan, Şobal, Sibon, Ana, Dişon, Eytser jana Dişan. Lotan'dın uğulları, Hori menen Omam. Alemi Lotan'dın karındaşı, Timna. Şobal'dın uğulları, Alyan, Manahat, Eybal, Şepo jana Onam. Sibon'dun uğulları, Aya menen Ana. Ana'nın uğulu Dişon, Dişon'dun uğulları Hamran, Eşpan, İtran menen Keran. Eytser'din uğulları Bilan, Zaaban jana Akan. Dişan'dın uğulları Us menen Aran. İsrail uğullarına padişalar koyulganга çeyin, Edom жерinde padişaçılık kılgan padişalar bular. Beyor'dun uğulu Bela, al jaşagan şahardın atı Dinaba. Bela göz yumup anın orduna Botsradan çıkkan Zerah'tın uğulu Jobab padişaçılık kıldı. Jobab göz yumup anın orduna Teymandıklardın jerinden çıkkan Huşam padişaçılık kıldı. Huşam göz yumup anın orduna Maap talasında Midyandardı kırgan Bıdattın uğulu Adat padişaçılık kıldı. Anın şahardın atı Abıt. Adat göz yumup anın orduna Masreyka'dan çıkkan Samıla padişaçılık kıldı. Samla göz yumup anın orduna Darya boyundağı Rehabot'tan çıkkan Şabul padişaçılık kıldı. Şabul göz yumup anın orduna Akbar'dın uğulu Baal Kanan padişaçılık kıldı. Baal Kanan göz yumup anın orduna Hadar padişaçılık kıldı. Anın şahardın atı Payı. Anın ayalının atı Meytabel. Al Matreyda'nın kızı. Matreyda Meyzaab'dın kızı. Hadar göz yumup Edom'du başçılar başkardı. Timna başçı, Alba başçı, Ceteyt başçı, Olibama başçı, Eyla başçı, Pinon başçı, Kenaz başçı, Teyman başçı, Mipsar başçı, Magdiyel başçı, İram başçı, Edomduktardın başçıları mınavuşlar. 2. bölüm. İsrail'din uğulları bular. Rubeyn, Şimon, Lebi, Cüyüt, İsahar, Zabulun.
Dan, Jusup, Benjamin, Naptalı, Gad jana Aşır. Jüyüttün uğuldары Eir, Onan jana Şilo. Bul 3 uğulu Kanaandyk Şuyinin kızından türölgön. Jüyüttün tun uğulu Eir teňirge jakkan emes, oşonduktan Alany öldürüp salgan. Gelini Tamar aga Peres menen Zerakty töröp berdi. Jüyüttün bardygy bolup 5 uğulu bolgon. Perestin uğuldары Hesron menen Hamul. Zeraktın uğuldары Zimri, Eytan, Eyman, Kalkol jana Dara. Bardygy bolup 5-ö. Karminin uğulu Ahar, Ahan. Al Kudayga arnalgan buyumdарды alıp Israel'din başına müşkül düşürgön. Eytandın uğulu Azariya. Hesrondun uğuldары Jerahmeel, Ram jana Helubay. Ramdan Aminadab türöldü. Aminadab'tan Jüyüt uğuldarının türösü Nakşon türöldü. Nakşondan Salmon türöldü. Salmondan Buuz türöldü. Buuzdan Obeyt türöldü. Obeyt'ten Cişay türöldü. Cişaydın tun balası Eliyab, ekinci uğulu Aminadab, üçüncüsü Shima, dördüncüsü Natanayel, beşincisi Raday. Bulardın karındaşları Seruya menen Abigail. Seruya'nın 3 uğulu Abishai, Joyab jana Asayel. Abigail Amasany törödü. Amasanın atası Ismaildyk Jeter bolgon. Hesrondun uğulu Kalep'tin Jeriottun kızı Azubadan törölgön uğuldары Jeysher, Şobab jana Ardon. Azuba göz jumgandan keyin Kalep Efratga üylöndü. Al Hurdu töröp berdi. Hurdan Uri töröldü. Uri'den Betselel töröldü. Andan keyin Hesron 60 yaşka gelgende Gilattın atası Mahirdin kızını aldı. Alaga Seguptu töröp berdi. Seguptan Jayir töröldü. Gilat yerinde anın 23 şaары bolgon. Birok Geshurlar menen Sidalıklar Jayir'din kıştaktарын, Kenat şaарын jana aga garaştуу 60 şaарды karatıp alıştı. Bul şaarlardın bardygy Gilattın atası Mahirdin uğuldarыныky bolgon. Hesron Kalep Efratada göz jumdu. Al ölgönden keyin anın ayalı Abiya aga Tekoyanın atası Aşkurdu töröp berdi. Hesrondun tunuğulu Jerahmeeldin uğuldары Ram bul tunu. Artınan buna Oren, Otsem jana Akiya töröldü. Jerahmeeldin dagı bir ayalı bolgon. Anın atı Atarale. Al Onamdın enesi. Jerahmeeldin tunuğulu Ramdın uğuldары Maas, Jamin jana Eyker. Onamdın uğuldары Şamay jana Jada. Şamaydın uğuldары Nadab menen Abishur. Abishurdun ayalının adı Abikeil. Alaga Akban menen Molitti töröp berdi. Nadabdın uğuldары Selet menen Apayım. Selet bala görbey ötüp ketdi. Apayımdın uğulu Jişi, Jişinin uğulu Şeyşan, Şeyşandın uğulu Aklay. Şamaydın bir tuğanı Jada'nın uğuldары Jeter menen Jonatan. Jeter bala görbey öttü. Jonatandın uğuldары Pelet menen Zaza. Bular Jerahmeeldin uğuldары. Şeyşandın erkek baldары bolgon emes, kızı gana bolgon. Şeyşandın Misirlik kulu var ele, atı Jarha bolç. Şeyşan öz kızın oşol kulu Jarhaga ayaldıka berdi. Alaga Ataydı töröp berdi. Ataydan Natan töröldü, Natandan Zabat töröldü. Zabattan Epilal töröldü. Epilaldan Obeyt töröldü. Obeyt'ten Jeyu töröldü, Jeyu'dan Azariya töröldü. Azariya'dan Heles töröldü. Heles'den Elas töröldü. Elas'tan Sisemay töröldü. Sisemay'dan Şalum töröldü. Şalum'dan Cekamiya töröldü. Cekamiya'dan Elişama töröldü. Jerahmeeldin bir tuğanı Kalep'tin uğuldары Meysha, Altun balası. Zuptun atası. Kalep'tin uğulu Mareysha, Mareysha'nın uğulu Hebron. Hebron'dun uğuldары Korak, Tapuah, Rekem jana Shema. Shema'dan Jorkeyamdın atası Raham töröldü. Alemi Rekem'den Şamay töröldü. Şamay'dın uğulu Maon. Maon Beytsurdun atası. Kalep'tin gün ayalı Eypa, Harandı, Motsanı jana Gazesti törödü. Harandan Gazes töröldü. Jadaydın uğuldары Regem, Jotam, Geyshan, Pelet, Eypa jana Şaap. Kalep'tin gün ayalı Maaha, Şeber menen Tirhandı törödü. Al Madmana'nın atası Şaap'tı, Mahbeyna'nın atası Şeban'ı jana Giba'nın atasında törödü. Kalep'tin kızı Aksa. Kalep'tin uğuldары mına bular. Efrattan törölgön tun balası Hur. Kiryat Jeyarim'din atası Şobal. Beytlekem'din atası Salma. Beyt Gadeir'din atası Harep. Kiryat Jeyarim'din atası Şobal'dın uğuldары Aroya, Menihottor'dun jarımı. Kiryat Jeyarim'din uruğulары Citrilikler, Puttuklar, Şumattıklar jana Mişraylıklar. Bulardan Soralıklar menen Eştaulduklar taragan. Salmanın uğuldары Jabab tukumunun tacısı bolgon Beytlekemdikler menen Netopalıklar, Manahitlerдің jarımын tüzgön Soralıklar. Jabeste jaşagan Soperettiklerдің uruğulары
Tirliktер, Şimeylіктер, Suhattықтар, бұлар Beyt Rekab'tın atası Hamat'tan taragan Keynilikter. 8. bölüm. Biz aytıp жаткандардын эң башкысы бул. Улуулуктун таксынын оң жагында турган башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ал чыныгы жыйын чатырынын жана адам эмес, теңир тургузган ыйык жайдын ыйык кызмат кылуучусу. Ар бир башкы ыйык кызмат кылуучу тартууларды жана курмандыктарды Кудайга алып келүү үчүн дайындалат. Ошол себептүү биздин башкы ыйык кызмат кылуучубуздун да Кудайга алып келгенге бир нерсеси болушу керек. Эгерде ал жерде калса, анда ыйык кызмат кылуучу болмок эмес. Анткени мыйзам боюнча Кудайга курмандык алып келе турган ыйык кызмат кылуучулар бар. Алар асмандагынын бейнеси менен көлөкөсүнө кызмат кылышат. Муса жыйын чатырын курууга киришкенде ага Кудай тарабынан мындай деп айтылган: "Байкагын, аларды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча жаса." Бул башкы ыйык кызмат кылуучу мурункудан жогору кызматталды. Ал мурункудан жакшы келишимдин арачысы. Ал келишим мурункудан жакшы убадаларга негизделген. Эгерде биринчи келишим кынтыксыз болсо, экинчисинин кереги жок болмок. Пайгамбар аларды мындай деп жемелейт: "Исраил жана жүйүт менен мен жаңы келишим түзө турган күндөр келе жатат" дейт Теңир. Бирок бул келишим менин алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимимдей эмес. Мен ал келишимди алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыгыш үчүн аларды колунан жетелеп чыккан күнү түзгөм. Алар келишимди сакташкан жок. Ошондуктан мен алардан жүзүмдү бурдум. Бирок ошол күндөрдөн кийин мен Исраил менен мындай келишим түзөм дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамдарымды алардын акылына салам, алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болушат. Ошондон кийин эч ким өз жакынын, эч ким өз бир тууганын Теңирди таанып билгиле деп үйрөтпөй калат. Анткени алардын бардыгы кичинесинен чоңуна чейин мени таанып билишет дейт Теңир. Анткени мен аларга ырайым кылып, адилетсиздиктерин кечирем. Мындан ары алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Жаңы деп айтуу менен мурункунун эскиргендигин көрсөттү. Ал эми көөнөргөн, эскирип бара жаткан нерсе жок болуунун алдында турат. 2. бөлүм. Теңир мындай дейт: "Кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Маапты аябайм. Анткени ал Эдом падышасынын сөөгүн акиташтай болгуча өрттөдү. Маапка от жиберем. Ал от Кериоттун падыша сарайларын жалмайт. Ошентип Маап сурнай тартылып, ызычуу бүлгүн болуп жатканда өлөт. Алардын арасынан башкаруучусун жок кылам. Аны менен бирге анын бардык төрөлөрүн өлтүрөм" дейт Теңир. Теңир мындай дейт: "Кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн жүйүттү аябайм. Анткени алар Теңирдин мыйзамдарын четке кагышты. Анын көрсөтмөлөрүн сакташкан жок. Ата-бабалары табынган буркандар аларды жолдон чыгарышты. Жүйүткө от жиберем. Ал от Иерусалимдин падыша сарайларын жалмайт." Теңир мындай дейт: "Кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Исраилди аябайм. Анткени алар адилет адамды күмүшкө, жакырды бир жуп сандалга сатышат. Алар жакырлардын башын топуракка матырууну көксөшөт. Момундарды жолдон чыгарышат. Атүгүл менин ыйык ысымымды булгаш үчүн атасы менен уулу бир аялга барат. Ар кайсы курмандык чалынуучу жайдын жанында, күрөөгө алынган кийимдердин үстүндө жан баштап жатышат. Айыпкерлерден төлөтүлүп алынган шараптарды өз кудайларынын үйүндө ичишет. Мен болсо алардын көз алдында бийиктиги кедр дарагындай, бекемдиги эмен дарагындай болгон Аморду өлтүрдүм. Мен анын башындагы мөмөсүн, түбүндөгү тамырларын жок кылдым. Мен силерди Мисир жеринен алып чыктым. Аморлуктардын жерин мурастап калышыңар үчүн силерди чөлдө 40 жыл алып жүрдүм. Мен силердин уулдарыңардан пайгамбарларды, уландарыңардан назирлерди чыгардым. Же ушундай эмеспи, Исраил уулдары?" дейт Теңир. "Силер болсо назирлерге шарап ичирдиңер, пайгамбарларга пайгамбарлык кылбагыла деп буйрук бердиңер. Боолор жүктөлгөн араба жерди кандай басса, мен да силерди ошондой басам. Ошондо Шамдагай да качып кутула албайт, күчтүү да өзүнүн күчүн көрсөтө албайт, эр жүрөк жоокер да өз өмүрүн сактап кала албайт. Жаа тарткычта туруштук бере албайт, жөөгүлүктө качып кете албайт, атчан да өз өмүрүн сактап кала албайт. Эр жүрөктөрдүн эң кайраттуусу ошол күнү жылаңач качат" дейт Теңир. 144 забур.
Өзүңдү даңазалайм Теңирим, Кудайым, Падышам. Сенин ысымыңды түбөлүккө даңктайм. Сени күн сайын даңктайм. Сенин ысымыңды түбөлүккө мактайм. Теңир улуу жана мактоого татыктуу. Анын улуулугу акыл жеткис. Бир муунга сенин иштериңди мактайт. Сенин зор күчүңдү жарыя кылат. Ал эми мен болсо сенин улуулугуңдун зор даңкы жөнүндө жана сенин укмуштуу иштериң жөнүндө ойлоном. Сенин коркунучтуу иштериңдин күчү жөнүндө айтышат. Мен да сенин улуулугуңду жарыя кылам. Сенин улуу ырайымыңдын унутулгус иштерин жарыя кылышат. Сенин чындыгыңды даңктап ырдашат. Теңир кең пейил жана кайрымдуу, абдан чыдамдуу жана абдан ырайымдуу. Теңир бардыгына ырайымдуу. Анын кең пейилдиги бардык иштеринен көрүнүп турат. Теңирим, өзүңдүн бардык иштериң өзүңдү даңктасын. Сени өзүңдүн ыйыктарың даңкташсын. Сенин падышачылыгыңдын даңкы жөнүндө сөз таратышсын. Сенин кубатың жөнүндө айтышсын. Адам баласы сенин кубатыңды жана сенин падышалыгыңдын даңктуу улуулугун билсин. Сенин падышалыгың түбөлүк падышачылык, сенин бийлигиң укумдан тукумга. Теңир жыгылып бара жаткандарды жыкпай кармап калат, кулагандарды тургузат. Бардыгынын көздөрү өзүңдөн үмүт кылат. Сен аларга тамакты өз маалында бересиң, колуңду ачасың, ырайымың менен бардык тирүү жандарды тойгузасың. Теңир өзүнүн бардык жолунда адилет, өзүнүн ар бир ишинде ырайымдуу. Теңир өзүн чакыргандардын бардыгына жакын, өзүн чындык менен чакыргандардын бардыгына жакын. Ал өзүнөн корккондордун тилегин аткарат, алардын муң зарын угат, аларды куткарат. Теңир өзүн сүйгөндөрдүн баарын сактайт, ал эми бардык ыймансыздарды кырып жок кылат. Менин оозумдан Теңирди мактоо гана чыгат. Ар бир жан анын ыйык ысымын түбөлүккө даңктасын.